megalayapost.news. Way driver kamarti 800 bat uperlok jonggu kilalaj salit na kajingmen saw hadian bakatay kali kelasya selat hakatrong batru bakatay kamarti kilalaj bantunra ya kakenro bayang ap kali kipulen kabadan hapam suim hakasrok ba National Highway 6 Hariboy kani kajingjang kelaja mentakas dam hakapor kumba karway BGAA hakabakatay kamarti 800 kabadan yu number ML10C Riu Prak Dayar kadang wan tiar yeng na kadukan hardware berhadian bakadang mujam sesilyang surong kelasya selat hakatrong kabadan yu number AS01RC Prasau Laisan balanya adu Anan Ali ubadang wan negwati ban lenca Shillong ketika marti 100 pan lanya adu Bak Markus Mopniang na kasnong korstem baru ubadang langpan latip kerteng kum Simon Mering ki balalat na kajing mensaw balatnyo kajing julor ketika kali halor kani kajing jang ki pulit kanong po kilawan ban poi mardor ban penlong ya kajing tokit bat ban le katkum ki kendon kaan hakabahadu menta ompala ban batay manu babakla halor kani kajing jang ni wan kemar nang tei ni wan kemar nang tei de wan ni sa mga lajang ang ni andre kani kali ju selat beng nanga tangum tahe ndon ba mam saw ini de tidak saw de megalayapost.news.